nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha mbaha ikaze muri uyu mwanya tugiye kugenda tubagezaho amakuru mu buryo bwimbitse kandi busobanutse nk'uko bisanzwe nje ubasuhuza nitwa Deswe niyo mugabo. Ndagushimiye wowe wamaze kwifatanya natwe gukanda subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Hatulaba TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kukugira bindutira ifeza. Bityo rero munyemerere uyu munsi wa none dutangirane n'iyi nkuru itubwira ngo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika kafu yafashe umwanzuro w'uko ikipe ya Senegal yambugwa igikombe cy'Afurika yari yaratwaye kigahabwa Maroc. Ese byaje kugenda gute kugira ngo ikipe itware igikombe indi ize kwisubira? Reka tubisesengure tubisasanure mu buryo budasobanye deni tugende tubabwira mu buryo bwimbitse. Hari uwatugereyeyo byimbitse, reka tumuhe ikaze kandi tumuhe umwanya aserukana ishema n'isheza iryo kutugezaho iyi nkuru. Itangazo kafu yasohoye muri iri joro kuri 17 w'uku kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 rishyira ku wa 18 Werurwe 2026 rivuga ko Senegal itewe maga y'ibitego 3-0 kubera kwivana mu mukino cyangwa se mu kibuga k'umukino wa nyuma, ndetse ko Maroc ariyo yegukanye iki gikombe cya CAN 2025. Rivuga ko kandi uyu mwanzuro wafashwe na komite y'ubujurire bwa CAF igendeye ku ngingo ya 82 n'iya 84 y'amabwiriza y'igikombe cya Afurika cyangwa se CAN. Kuwa 18 Mutarama 2026 iriba muri Maroc nibwo habaga umukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika wahuzaga ikipe y'igihugu ya Senegal n'ikipe ya Maroc. Muri uwo mukino mu minota 90 n'inyongera y'iminota 8 Elihad wa Senegal yategereye Brahim Diaz mu rubuga rw'amahina. Maroc ihabwa penalty itaravuzweho rumwe n'impande zombi cyangwa se n'impande z'amakipe yombi. Umutoza wa Senegal yahise abwira abakinnyi be gusohoka bakava mu kibuga, umukino bakawureka ugahagarara. Gusa abakinnyi baje kugaruka mu kibuga mu minota ishize myinshi cyane mu busabe bwasabwe na Sadio Mane nyuma y'uko yagiriwe inama n'umuvugizi ndetse akaba umunyabigwi w'ikipe yabo. Penalty yahawe Brahim Diaz ariko ayitera mu maboko y'umunyezamu, bityo hongerwaho iminota 30 yo kugira ngo bikiranure cyangwa se haserukemo imwe igomba kubona itsinzi. Ku munota wa 93 w'umukino Pape Gaël yashyizemo igitego cya Senegal nyuma yo kwirukankana umupira atera ishote rikomeye cyane mu izamu, bityo Senegal yinjiza igitego. Uwo mukino warangiye ikipe y'igihugu ya Senegal itsinze igitego 1-0 itwara igikombe. Gusa nyuma Maroc irega isaba isubirwamo ry'umukino. Yes, urakoze cyane kabisa, urakoze cyane kuba utugejejeho iyo nkuru. Reka tujye no mu zindi nkuru ziri kuvugwa hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, aho batubwira ngo Ferwafa yohereje ikipe y'abadivaniste umunsi wa 7 gukina. Ni mu gihe iyi kipe y'abadivaniste umunsi wa 7 yari iteganyijwe kujya gukina imikino yayo bayishyira ku munsi wa 7 cyangwa se ku isabato, baza kuvuga ko batashobora gukina ku isabato, bityo bandika basaba Ferwafa ko yabahindurira umunsi. Ferwafa byaje kuvugwa ko yaje kubasubiza ibabwira ko bagomba gukina ku isabato
bitaba ibyo umukino wabo ubagategwa amaga cyangwa se forfait. Gusa kuri uyu wa 18 Werurwe 2026 nibwo iyi kipe yaje kubona cyangwa se yaje gusubizwa ko imikino yayo yari yarakizwe ku isabato yimuwe igashyirwa ku cyumweru. Yes, ibyishimo cyane bikomeye kuri iyi kipe rero, kuri iyi kipe yitwa Ejo Heza FC. Yes, ndabashimiye mwe tubanye muri aya makuru nk'uko bisanzwe nje ubagezaho amakuru agiye agezweho mu buryo bwimbitse kandi busobanutse. Nitwa Desquen niyo mugabo, ndagusaba gukanda subscribe kuri uyu muyoboro wacu witwa Hatubaba TV. Yes, kubana nawe ni iby'agaciro gakomeye cyane kukugira bindutira ifeza. Okay, murakoze cyane.